bila mayit ajalan sebini pek nalpek dengan candela nah tak mati ben mas. La ilaha illallah abareng la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebini nangis juga. Kelengar bah. It lah. Tojo lah. Ring lah kelengar. Nura mati kok. Nura mati kok. Tak lagi kau jole. Tak lagi yang kau le. Keluar suhadiah na bah. Bola ni tidak mati ben selake. Dia tekuk tang tanang le. Mau dia tekuk ngamuk kok marin le. Ya. Yendaren bentre tanafuk. Cek nangis ngak jadi fuk. Ben mau nangis ngala Al-Quran. Kakak mai paringin terak ko budak. Mai paringin iampunin tusan ben Allah. Ngaji aki kakak jadi yo. Fuk. Beni watu-watan ngak jadi yo. Ya. Tak lagi ko ya. Fuk nginom. Mari nginum atuat boleh. Bau. Aduh le. Tak lagi ko jale. Tak lagi ko le. Jatina kok mak. Jatina kok gak. Nur amat ya kok nengilum kuburan kok gak. Tuh le. Tak nyanta kakan cek mati le. Beres kakan le. Malam agak beri nang kenangan kakak le. Abri nang kenangan tak tahu mana bilek pun malam sampai 2 jam setengah le. Allahumma salli ala Muhammad. Mari mati. Atuat boleh. Doga. Le nuru amat tengkok le. Tak lagi ko je le. Tak lagi ko je. Bo kita mari Pak Bolon nah. Alaki kentak je dia. Itu namanya istri pengkhianat, tidak cinta sungguh kepada suaminya. Halo muslimat, mat, tolong dengarkan mat. Orang bini montro masuk surga jangan bengal dekat orang lah. Jangan cuan dekat orang lah. Kelakin datang senyum yang manis, mon parlo keceren, sering surga tempatnya. Huk rajin Gusti Kanjeng Nabi pro masuk surga. Gusti Kanjeng Nabi bekto nasaren perlu nih kepandi erakok ben rajin langsung kerau pro masuk suar. Kimun muslimat lesong pro masuk surga laki nembian datang talon neduk landuan tol bacolan perlu nih kepandi rakok jadi huk langsung kerau deh ya telo kali ngawaban. Atamun pelon Gusti Kanjeng Nabi harumnya bukan main. Tapi mun pelon laki nembian ben kaula abu jaji yo mata cekon roh. Beni alif. Wow. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bini mun tro masuk surga jangan bengal dekat orang lah. Celing beling dekat orang lah. Cek jengo cuan dekat orang lah. Orang laki datang senyum yang manis. Paham? Paham? Orang bini nambah dah kenceran kempang kebala napa punten? Kebala. Orang bini montro nambah dah kenceran kempang kebala. Bektona tedung wa duan ben selake tanang sebini nekuk ke betes selake. Pecet betes selake. Berapa kencerna? 30. Mondreng bini micet di tasna toot sebitak lakonin marin dia awalnya ko jangki ki buru. Mondreng bini micet sampai ke pusat sangang bolo. Mon besering bini micet sampai ngajak kerja bakti bah itu bolo nah langsung masuk suar. Tore areng bareng pak
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur paling berat teti orang paling berat tering bini selakin berat dia bing mun tak pinter penyarin BC tina minggat ke Malaysia kini punten paling berat teti orang tani napa boleh osom anyi nambi keranjeng beden apa ulang paling berat teti orang tani napa boleh ma'osom anyi nambi keranjeng beden apa urusan pejeng sabe loh ai kiai kita ada pak kata lemes sesuruh solat pejeng le sabe ibu di mana solat je sabe ibu bu ambun orang Islam alakoh duhur asar maghrib isya ni ke bu ambun orang Islam tangki bila beda panggilan dari Allah langsung alau hayya salat langsung ala uduk mapan tak mapan Mekah you Mekah buk orang aja ke toko emas ani bila mengiding kasaan adan panggilan dari Allah itina toko emas langsung ke jeding langsung asolat Mekah ma babarokah tunyana maki butombuan tak ada yang tumbuh hanya pohon kurma anika babarokah anapa mak denikah bulan menipanggil Allah langsung ngalau jajal muslimat makilan di toko bedah adan panggil ben Allah tina toko nah langsung asolat makai takut tak ketompas ya dengar ke kapi Mekah mak sobung butombuan paling makmur negara Indonesia tambang emas banyak kini punten batu bara banyak kini punten sempurna minyak banyak namanya cekung etabur tombu bila raja abu waja namanya salak tau satamen sampadaki kapagera langsung tombu abu wasa anapa maki rakyat dah bedening Malaysia numpuk Saudi numpuk ning Hong Kong bedah ning Singapura bedah anapa pak tidak pak di timur nikah berbemiki orang Jawa bawa pampak kena compok pesantren gini tak ngabi kata lima guru kaula penyuanyar bagi pesantren gini masjid kaula pak orang Jawa ngaku sesangak ya taswa bila sebuah ada muslimin muslimat segala uduk asalat asalat sebu nyaman apa eko tinggal kopok setrep budek tak ngiding sekali capok sebekar masjid gula pak entar ke jompok dari macam pak eko alhamdulillah kiai sebekar ajunan cek ranyinga kiai menabitan kalau sebu tak tahu mantap pepes kiai semakan nasape kiai oh benih siapa jangan gentak kan kalau seluruh peringkat engkol Inggris kita apa jeng bila berdekasan orang adan langsung alau Allahu Akbar Allahu Akbar pemekasan Allahu Akbar Allahu Akbar sampang Allahu Akbar Allahu Akbar
Jakarta lain. Labar lesong roh. Cari laki kin kari dua rugi serawadan dan ngoda dan ada nyari binian balang tak balang. Mari ada pak seraki kina nyaban kereta ketong seroti kiran boleh dari macam pak setua ya mana kan ada ya ring letu serawadan labar ngocak muslimat sedang ibudin masjid melepeng ka duma adan rai ka pati mundat ngodat dan adan mangapan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo jaga sembuh sehat. Mula pas itu pak labar demale apa kak sebu dole tinera jelab ya jen rapat boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya solat menteri pernah keceng solat amin Allahumma tarikh hanya onda ke Allah patarik ongku atina la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur paling berat mak teti emak berat tak berat cerita dengan sepuh bini imun berat dan ngoda dan dia sampai bengal dia koreng sepuh bi sarenglah nomor dua kuruna orang sepuh bini nak emaan ngak berat oleh sangang bulan 10 hari bila ngelahirakin tahun tong tanorok nyaben ikin budan pola nyaman lah kau tinggal Malaysia pas 20 tahun tak mulai sekali emak ngakan apa tak tahu balang tak balang iya jong badi Malaysia bila mulai nak bila mulai ngain kariki kinah muntae ngak ada kau orang sep emak anping akin tuk sangang bulan ni bulung bulan petong bulan tinah ibun mak ratin ingat bintang film elang ratinah ingat semar tojing elong nyorot mua pocet soko ngak bungbung munteng toron sosolan ceng selaja bah berat tak berat teh dungan apang tak nyaman tekok jabang bayi teh dungan mireng tak nyaman tekok jabang bayi mek tapaka teh dungan kentang tekok itu paap saap bolan tabu di ngak jok gunung teh dungan apang tak bisa tekok ingat tembangan berat tak berat mun berat kalau ingin selamat dunia sampai akhirat tolong jangan sampai bengal dak koreng sepuh laki ben bini paham orang sepuh bini emak anjong bila ngelahirakin atuat rezeki ni tuh pak nah berkah apan apa le tuh tak terokan dia anak boleh tina jaga jelek cering kok terokan dia anak lah kebesetong bayi tak kuat pelas kok arapa mak pelas le aduh kempak je nak bayi nak kau bu dia dia pelas dia ya on laon le on laon tak terokan dia anak boleh setong bayi cokop iya le tulilek pak keluar bayi ni le terselamat dah benyi le bayi keluar alhamdulillah bayi ni kita arangkak lah ngandung boleh kita nyaki benda tanggan fuk malah ngandung boleh fuk tak sedul ke deka iya bener mau tak sedul dengan dunga Allahumma shalli ala Muhammad emak anjong tak kuat mak keluar bayi badannya emak korang sehat emang laki bu bidan kira buntan bu bidan pelan-pelan bu bidan sakit apa lah mak lewat tuatan oh iya lah cari nyaman nak kanak tak kuat mak keluar bayi manggil bu bi
Sotok ben bu bidan bayi biar cepat keluar, dikasih obat perangsang, disuntik biar tidak sakit. Emak wat-watan bing. Duh, pak nah, on laun bu bidan, on laun. Bayi keluar, alhamdulillah. Bandiin bayi ben bu bidan, emak nak wat boleh jong. Duh, apa nah? Apa le? Duh, lebih peles pak nah. Cering bayin bala keluar, bandiin ben bu bidan, mengucap peles. Duh, tahu lebih peles. Apa mak peles le? Cering bayin bala keluar. Tahu bu bidan tak ngabes ke dah le? Pak bu bidan tak ngabes pak nah. Apa? Bektona nak cek tang bayi, tang obu ke bela tak cek lagi ya. Berat tak berat? Berat tak berat? Mun berat tolong cek sampai bengal dek orang sepolake benbi. Tina orang lesong apa jangan jong sang nyonglat deina tak kerjeleng tabis matura ke Hamid Tapata ke Muhammad Penyuanyar telem barat telem timur ke Nuruddin ke Bahwi ke Komar sampai ke Jabah Sehona Holel sampai ke timur ke Fabaid Tanjung Nurul Jadid sebodona kiai icioma sampai icioma ke Kosokona tapi sampian bengal dak koreng sepola ke bini orang sepona ipan nangis orang sepona kemoso Allah tak bakal nerima atas pernyona manusia setan gini. Paham? Paham? Tero oning keropan setan tero mentero abesaki orang lesong bila alaban ke orang tuana jadi nyaman setan banyak. Iya tak ada ikut mah Allahumma salli ala Muhammad. Terus lagi paling berat titik emak ki oning ke emak mian orang sepuh bini kerua mencandring berdowoso emak tangki tereh muslimat paling berat emak titik emak siang sasa sambia lamun malam ngelonin ngide sakit jagain lor oh lebih biasa kan milan mun di anak cek kelonin mulolo soronga sorong ngaji tanggi menon di anak teh ngaji beraku di bersekolah melolo bila bapan sobung umur tak ada sehingga holna tak ada saya macam akhirnya pate paham bersekolah dari SD lanjut ke SMP nanti pengaji dari SMP langsung ke SMA tak kira apal bahasa Inggris dari SMA lanjut kuliah ke Malang S1, S2, S tungtung, S bodeng tapi anak tak tahu ngaji palang tak palang embun uglauban eman ro uglauban mati ya anan datang how are you apa kabar eman nyaut seberak mati very well baik-baik mak datang malaikat moro cetuk bikin mata eman gitu palang tak palang palang tak palang mun anak dokter ngaji imbun langsung ala Al-Ghur bapan subuh ngomong langsung ala Al-Ghur munan di anak beraku di sekolah melolo embun sakit de jede lah bapan subuh umur de bere de teh emak tak ada umur nyanyi nyaman alaki bule nyaman iku marah embun laku kelopan iku bule orang setakwa ben iman Tayyib Badawan yep mulai yep aduh bila tangreng tua sematia sabana bentak kala cuala ya obus apa mak obus anak tak ngerti hukum aga dia laki anak orang tuan sekelero harapan di anak mak teh pamun
mata pamon jalan di anak pemontuk ke penyuanyar pemontuk kata betah insyaallah anak ngerti hukum mun alaben ka orang tua oning cek tusan ngak nikah tusan ngak nikah ya cek pengaji melolo pak pas sekolah boleh lagi kemudian di anak berakuni pengaji melolo teba sekolah bila tandi ijazah mau jadi pak kelebun mau jadi polisi mau jadi tentara duma sapes nyambi Al-Quran pak mestinya nyambi ijah muka-muka putri-putri ajunan materi ibadati anak sesoleh ben sesoleha amin Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah Nabi Muhammad kabulana Allah Nabi Muhammad kon pakona Allah Nabi Muhammad kekasih Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum saya mengundurkan diri dari udara, si Asia ngololor. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di mana ada sumur di ladang saya umur mandi, semoga oleh Allah dikasih umur panjang. Amin. Kapan-kapan bisa berjumpa kembali. Kecepot kula namira salalopot anyon semua. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.